የቤተክርስቲያኑ ቁጥር ግን 114 ነው። እስላም ከአዲስ አበባ ህዝብ 12%ን ብቻ ይይዛል። የመስጊዱ ቁጥር ግን 160 ነው። ከላይ ከተጠቀሱት 160 መስጊዶች መካከል ከ130 በላይ የሚሆኑት ባለፉት 14 ዓመታት የተሰሩ ናቸው። ይህ ሁሉ እየተደረገላቸው ሙስሊሞች ተጨቆነዋል እያሉ በየአረቡ ዓለም መጮህ ነው። ከአዲስ አበባ ወደ ሐዋሳ መንገድ ስትጓዙ ሰው በሌለባቸው አካባቢዎች እንኳን ሳይቀር መስጊዶች በየ5 እና 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ተገንብተዋል። ባሌ ውስጥ 10,000 የማይሞሉ ሙስሊሞች ባሉበት በኮኮሳ ቀበሌ ብቻ 60 መስጊዶች ከ200 በላይ የመድረሳ ትምህርት ቤቶች በቅርብ ዓመታት ተሰርተዋል። ወሎ መካነ ሰላም ውስጥ በአንድ ወረዳ በአንድ ባለ ሀብት ብቻ 60 መስጊዶች ተሰርተዋል። አጋራ ከተማ 7 መስጊዶች ተገንብተዋል። ደሴ በሀገረ ስብከቱ ፊት ለፊት መስጊድ ለመስራት በሙግት ላይ ናቸው። ሀገሪቱን ለመቆጣጠር ባላቸው ረጅም ጊዜ ዓላማ መሰረት ተከታዮቻቸው ከሳዑዲና መሰል ሀገሮች አክራሪዎች በሚመጣ ገንዘብ ድጋፍ በኢኮኖሚ የበላይነቱን የመያዝ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ናቸው። ለምሳሌ ሙስሊሞች በንግድ ያልገቡበትን ቦታ አጥንቶ የሚያቀርብ ተቋም አለ። በአዲስ አበባ መርካቶ በሞኖፖሊ በሚሰሩ የንግድ ወረራዎች ምክንያት ክርስቲያን ነጋዴዎች የማይገቡባቸው የንግድ መስኮች እየተፈጠሩ ነው። ለምሳሌ ጎጃም ውስጥ የእስላም ምግብ ቤቶችን የማስፋፋት ዘመቻ ተጀመረ። ትግራይ ውስጥ 95.8% ኦርቶዶክስ ነው። አፋር 4.3% ነው ኦርቶዶክሱ። 95.7% እስላም ነው። ግን የህዝቡ ብዛት ጠቅላላ ስታዩት 1.4 ሚሊዮን ነው። አንዳንድ ጊዜ ፐርሰንቱን ብቻ ያስቀምጡትና ከስንቱ ህዝብ ነው 90% የሚለውን ስለማናይ በሙሉ ተጠለቅልቋል ማለት ነው ወደሚል ሽብር ውስጥ እንገባለን። ከ10 ሰው 90% ነው። ከመቶ ሰው መሃል ግን 9 በጣም ትንሽ ነው እና ፐርሰንት አንዳንዴ ሰውን ያታልላል። ስለዚህ እናንተ መረጃዎች ስታዩ እንዳታልሉ ነው ይሄ የምናገረው። አማራ ክልል 80.5፣ ኦሮሚያ 50.4፣ ሶማሊያ 1.1 ግን የህዝቡ ብዛት 4 ሚሊዮን ነው። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ 40.4 የህዝቡ ብዛት 640 ሺህ ነው። ደቡብ ብሔሮች 65.4፣ ጋምቤላ 71.3፣ ሐረሪ 39.5፣ አዲስ አበባ 86.7፣ ድሬዳዋ 36.7 በአጠቃላይ 60.7 ህዝብ ኦርቶዶክስ ነው። ይሄ የሚያኮራን አይደለም። ካልሰራን መሄዱ የማይቀር ነው። ማሬ እርጋ ከና ነምኒ ዳጌፈቴ eenyu akka masjidoota Goojjamii fi hoteela musliimotaa gubsiisee ifatti beekamaam. Haasawa kana keessatti waa'ee heddumina ijaaramuu masjidootaa akkasumas waa'ee dinagdee irratti cimina musliimotaa erga dubbatee Goojjam keessatti jedhe. Hordoftoota keenya qalbiin dhageeffadhaa. Goojjam jechuun godina kaleessa masjidni musliimotaa fi hoteelonni musliimotaa itti barbaadaniidha. Goojjam keessatti manneen nyaataa musliimaa baay'ataa jiran. Kun nuuf salphina jechuun barsiisaa kan ture Daaqoon Daani'eel Kibratiin. Kana jechuun gubaa barbadeessaa jechuu akka tahe nama hundaafuu ifaadha. Namni kun akkuma jibbaa islaamummaa qabu jibbaa oromummallee qaba. Falli jiruu qabsoo hadhaawaadhaan ofirraa kuffisuudha. Maal kana qofa? Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad kanarratti tarkaanfii seeraa fudhachuu osoo qabu sagalee mallee dhokfachuu isaaniitu nama ajaa'iba. Inumaatu matumti isaa waan kanatti gammachuu akka qabus nama shakkisiisa. Akkuma dura jennee kun tuffii muslimaatiin. Akka mootummaatti tarkaanfii seeraa osoo fudhachuu qabu barreeffama seerara lamaatiin sanuu dhimma gubachuu masjidota jallisee barreessee bira darbee ajandaa cufe. Barruun isaatis akkas jetti. Imala badhaadhinaa keessa kan jirtu biyyi teennaa Itoophiyaa keessatti gochi farrummaa wal danda'uuf wal kabaju amantootaa fi aadaa biyya keenyaa faallessu bakka hin qabu. Gochoota akkanaa cimsee balaaleffadha. Uummanni Itoophiyaa hundi keessanuu nagaaf wal danda'uu waliin jiraachuu irratti beekumsa qabdan akka walii hirtan yaamicha koo dhiyeessa. Ajandaalee nu qoqqoodan irraa fagaachuun guddina waloo keenyaatiif nu gargaara jedhee afaan qabate. Ayii amma kunis mootummaa jedhama. Sun dhimma isaatiin mirgi kamuu kennaan osoo hin taane qabsoon argama. Kanaaf mirga ofii kabachiisuuf uummanni qabsoo hafiniin sun dhaamsa kenna. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa qophiin amma qabannee isiniif dhiyaanne kanumaa yeroo muraasa booda qophii birootiin hanga walitti deebinutti ammas turtii gaarii isiniif haa taatu.